Dobar vam dan i dobrodošli u Dva frtalja nezavisne televizije. Naš i vaš današnji gost je vjerojatno jedno od najpoznatijih hrvatskih lica u posljednjih nekoliko mjeseci, ne računajući naravno političare i hrvatske generale. Naš gost je jedan mladić, Ivan Pernar, veliki inicijator Facebook prosvjeda u Zagrebu, koji su dobrano uzdrmali ne samo Hrvatsku, već se o njima pričalo i van naših granica. Evo Ivane, dobro mi došao. Hvala, poštovanje. Za sami uvod, evo da kažemo, otkud uopće ideja, iako je tome govora bilo, ali još jednom da ponovimo, otkud uopće ideja evo da kreneš i organiziraš jedne ovako velike prosvjede? Prije svega moram reći da trenutno stanje u zemlji je katastrofa i to nije slučajno. Znači, država sustavno uništava cijelu ekonomiju, propalo monetarnom i poreznom politikom. Znači, imamo istodobno restriktivnu monetarnu politiku, to je znači jako niske stope inflacije, i istodobno imamo jako visoke porezne stope. U takvom modelu, bez obzira ko je na vlasti, ako ga provodi, uvijek ćemo imati nizak gospodarski rast i visoku nezaposlenost. I kada sam shvatio taj problem, znači koji vjerojatno i drugi vide, ali ga ne spominju, znao sam da o ekonomiji niko jednostavno tim stvarima ne želi razgovarati i onda sam odlučio izazvati samu vladu i ići na Markov trg. Vidjeli smo evo što se događa, prosvjedi ovih dana nekako jenjavaju. Nedavno su bili, čini mi se, 16. travnja, ti me ispravi ako sam u krivu, i vidimo da što je vrijeme odmicalo da se smanjio broj ljudi na ulicama. Da, jer došlo do zamora materijala. Mi smo birali između masovnosti i kontinuiteta, odabrali smo kontinuitet i jednostavno su oni dosegli tu svoju kritičku točku i više oni nemaju toliko smisla kao prije. S time da ja sam bio svjestan od početka da mirni prosvjedi ovi neće srušiti vladu, zato jer ova vlada neće otići na miran način, to svi mi znamo. I zapravo je smisao bio političko uništenje HDZ-a i taj cilj je ispunjen. To znači da HDZ, ajmo reći, za malo smo im i tu pripomogli, odlazi u ropotarnicu povijesti i više nećemo morati trpiti to što nam rade. Zanimljiv je detalj da je na neki način okidač cijele ove priče bila sadašnja nova ministrica financija, pa malo to pojasni budući da si to izjavio u jednom drugom mediju. Točno, radi se o tome da Hrvatska narodna banka ne funkcionira kao ostale centralne banke po svijetu, odnosno ona ne posuđuje izravno novac komercijalnim bankama, nego HNB traži od komercijalnih banaka da se zaduže vani za eure, koje potom kod HNB-a mijenjaju u kune. I onda HNB pušta kune bankama, odnosno HNB funkcionira kao mjenjačnica, a ne kao centralna banka. I u tome modelu vi se morate ubrzano zaduživati, zato jer uvijek morate više eura vratiti nego ste posudili vani i uvijek morate više kuna povući iz opticaja nego ste pustili kroz taj model. I dugoročno dolazi znači do odljeva kapitala i dolazi do jako visokih stopa za zaduživanja. To znači da hrvatski vanjski dug raste po stopi od 19% godišnje, iako je stopa inflacije samo 2%. Što će reći da se mi ne zadužujemo zato da bismo puštali novac u opticaj, nego samo radi održavanja tečaja, što je besmisleno. Zato jer Hrvatska ima takozvanu ravnotežu deviznu, zato jer manjak uvozno-izvozne bilance nadoknađujemo prihodima od turizma i deviznim doznakama iz inozemstva. To su znači mirovine koje su naši građani vani ostvarili, plaće pomoraca i sl. Tako da umjesto da dovede kunu u realne okvire, država je odlučila čuvati nerealan tečaj pumpanjem duga i što je samo po sebi, ponavljam, suludo, s time da kada bi prestala to raditi, ne bi došlo do pada kupovne moći, zato jer kuna bi oslabila, ali bi ih bilo više u opticaju. A naravno mi sad imamo problem ne samo da je znači kuna prejaka, što se odražava na to da su naši proizvodi skuplji od uvoznih i zato sve uvozimo. Baš sam sad razgovarao s jednom voditeljicom iz jedne trgovačke kuće. Kaže ona meni, mi uvozimo 80% svega. Znači jednostavno mi smo pretvoreni imamo kasino ekonomiju, ne stvaraju se nove vrijednosti, a istodobno uz tu jaku kunu, znači paralelno s tim ni nema dovoljno kuna u opticaju. Čim je kuna nerealno jaka, puno ih nema. I posljedica toga je da imamo 162.000 građana u blokadi, znači ne u dugu, nego u blokadi. To znači da banke gospodare njima. Imamo 100.000 ovršnih zahtjeva koje čekaju u FINI, imamo 80.000 blokiranih poduzeća i ukoliko se taj model ne promijeni, propast ćemo. S time da je bitno napomenuti vezano uz poreze. Znači,
Porezno opterećenje, nedavno je The Economist iz Ujedinjenog Kraljevstva objavio da imamo najveću stopu poreza na dohodak. Znači kad se zbroje porezi i doprinosi. A istodobno imamo jako veliku stopu PDV-a. I kod nas se u takvim uvjetima mi nikad nećemo imati rast ekonomije, zaposlenosti jer nema proizvodnje, a između HDZ-ovog i SDP-ovog ekonomskog modela nema razlike. I jedni i drugi zagovaraju ovu takozvanu restriktivnu monetarnu politiku i visoke porezne stope. S tim da je bitno napomenuti da postoji takozvana Philipsova krivulja. To je povijesni odnos stope inflacije i stope nezaposlenosti. I ta krivulja vam govori da dok inflacija raste do stopa od 8%, da nezaposlenost pada. Znači da ciljana inflacija do 8% se zove takozvana ekspanzivna monetarna politika. I ona uvijek vodi ka ekonomskom rastu, ka punoj zaposlenosti i stvaranju novog kapitala. Netko će reći pa ne možemo mi kopirati dalekoistočni model, jer sve dalekoistočne zemlje imaju model, znači ekspanzivne monetarne politike, niskih poreznih stopa. Međutim, možemo itekako. 3 najbrže rastuće ekonomije trenutno u Europi su Srbija, Ukrajina i Turska. Sad, zašto te 3 zemlje? Vidite, jedna Srbija ima stopu inflacije 8-9%. Njihov gospodarski rast 5%. Iako nemaju ni blizu resursa kao mi. Turska, stopa inflacije 10%, gospodarski rast 8%. Jedna Ukrajina, također, stopa inflacije 9%, gospodarski rast, 6-7%. Znači, itekako je moguće. A jedan još drugi problem. Vi često čujete na ljude kada govore ovako u 4 oka, kažu bilo je bolje u doba Jugoslavije. A zašto to ljudi govore? Zato jer je u doba Jugoslavije postala takozvana klasična inflacija. Kod klasične inflacije država pušta i slobodan novac u opticaj. Što to znači? To znači da paralelno rastu i cijene, ali i plaće. Znači, tu inflacija vama nije problem. Ako cijene narastu, točno i plaće narastu. Međutim, u hrvatskom modelu mi imamo znači tu restriktivnu monetarnu politiku i istodobno dužničku inflaciju. I dužnička inflacija u kombinaciji sa visokim porezima i malo novca vam kad tad dovede do takozvane stagflacije. A stagflacija, to vam je stagnirajuća inflacija. Tu imate pad gospodarstva, znači pretprošle godine Hrvatska imala pad BDP-a 6%, prošle godine 1,5%, istodobno imamo porast nezaposlenosti, u prošle 2 godine 150.000 ljudi je ostalo bez posla, plaće padaju, a istodobno imamo rast cijena. I to je takozvani ljudožderski model. Reci mi sada, Ivane, što je nama alternativa? Evo vidimo, SDP, HDZ ne razlikuju se puno. Imamo li mi uopće alternativu, ljude koji su spremni, evo možda na tragu ovoga što ti govoriš i ekonomskih stručnjaka kojih mi imamo, preokrenuti stvari u korist običnih ljudi? Postavili ste savršeno pitanje. Vi kad čujete problem vanjskog duga, većina ljudi kaže, pa šta mene briga za vanjski dug, kakve to veze ima sa mnom. Međutim, ljudi ne shvaćaju da u hrvatskom ekonomskom modelu se vanjski dug prebacuje na unutarnji dug. Zato jer se vi zadužujete vani, zato da biste puštali novac u opticaj. I naravno da ima veze, samo što niko ne govori o takozvanom unutarnjem dugu. Trenutno u Hrvatskoj imate, znači domaće banke, imaju 267 milijardi kuna kreditnih plasmana. A ukupna raspoloživa količina novca u opticaju vam je 196 milijardi. Znači mi imamo razliku 71 milijardu kuna između ukupno raspoloživog novca i kreditnih plasmana. To znači da su kreditni plasmani neotplativi. Znači vi ne možete otplatiti svoje kredite zato jer nema nekreditne emisije. Što znači da nema nekreditne emisije? Ako ovo ukupna količina kapitala u društvu nekom, a ovo ukupna količina novca, i sad vi stvorite novi kapital, izgradite recimo tvornicu ili hotel, država ne pušta novčani ekvivalent koji ima pokriće o novo stvorenom kapitalu, nego stvara novi dug. I vi možete, točno, vi možete stvarati koliko god hoćete kapitala, jednostavno dugovi vas vežu oko vrata i u našem modelu vam kreditni plasmani rastu 4 puta brže od depozita, odnosno od raspoloživog novca. I ova razlika će biti sve veća i veća. Prošle godine, jer o čemu se radi? Znači, ako vanjski dug raste po stopi od 19%, a rekli smo da se on preslikava i na unutarnji, to znači da unutarnji dug raste eksponencijalno, odnosno velikom stopom, a stopa inflacije je samo 2%. To znači da ova razlika sve veća.
Prošle godine zato je loših kredita bilo 27 milijardi kuna, pretprošle 16, godine prije toga 12. Ove godine bit će ih još više. Nedavno sam vidio podatak da što se tiče kredita u švicarskim francima, da se broj loših kredita u švicarcima, znači koji jednostavno ljudi ne mogu otplaćivati, poduplao. Međutim, to ne znači da će banka odustati od naplate. Ona će se naplatiti. To znači da će vama zaplijeniti nekretninu, to znači da svakoga dana 5 obitelji ostaje bez domova, to znači da nove mirovine, nove plaće, banke sve uzimaju. Takav model ekonomski, odnosno gospodarstva, dugoročno će nas sigurno odvesti u propast. Vi ste pitali... Alternativa. Alternativa, točno. Mnogi ljudi, odnosno ne znam, navodno 16% ljudi, kažu da je SDP alternativa. Onda se treba pitati, dobro, hvala, a možemo li mi čuti kako je SDP vodio zemlju kad je imao priliku? Znači, 99. Ja ne znam da se vi sjećate tog vremena, tada su govorili dobar život za sve, a ne samo za neke. Bile su parole o većoj zaposlenosti, o manjem dugu vanjskom, pričalo se tu o svemu i svačemu, o tome da će smanjiti porezne stope. Ne znam, se sjećate obećanja o reviziji pretvorbe i privatizacije. Ja se sjećam živo. Točno. Međutim, što se dogodilo kad je SDP došao na vlast? Prva stavka ključna. Neko će pitati vanjski dug. Vanjski dug je SDP poduplo. Znači, povećao ga je za duplo. Objašnjavam, to je problem monetarnog modela. On raste svake godine za 19%, bez obzira ko je na vlasti ako se model ne promijeni. Dobro, moramo znati da je to bilo vrijeme izgradnje autocesta, ekspanzije. To nema veze. Zato, opet ponavljam da mi se ne zadužujemo zato da bismo puštali novac u optice. Nego jednostavno mi smo ušli u tu luđačku spiralu smrti gdje se vi zadužujete pod A radi održanja tečaja, to je prva polovica duga, a druga polovica duga su vam kamate. Razumijete? Kamate rastu, jer to vam je kao kad otplaćujete stambeni kredit, kako vrijeme prolazi, sve veći udio glavnice, a sve manje udio kamata. U ovom našem modelu glavnica pada u udjelu, a kamate rastu. I znači ne samo da je SDP poduplao dug, nego ključno pitanje kako se kretala stopa nezaposlenosti. Krajem 99. nezaposlenih je bilo 321 000, sada ih je 330 000. Znači, bilo ih je manje nezaposlenih nego sada. 2001. znači na kraju, to jest krajem 2000. krajem prve godine njihove na vlast, nezaposlenih je bilo 357 000. 2002. 380 000. 2002. ih je bilo 415 000. Znači, u doba SDP-a se broj nezaposlenih povećao za 100 000. Reviziju pretvorbe i privatizacije nisu napravili, istodobno su, sjećate se sami, obećavali niže porezne stope i tu su lagali ljude u oči. Danas Milanović i njegovi drugovi, crveni, ne obećavaju ništa. Znači, prije je Vesna Pusić mahala s 200 000 novih radnih mjesta, oni su pričali o boljem životu za sve, danas obećanja nema nikakvih i zato se Milanoviću nije ni žurilo sa rušenjem HDZ-a. Jer je on znao i da kad oni dođu na vlast... Neće biti baš nekih razlika. Nema razlika jer i vjeruju isti ekonomski model. Znači, jer šta, vi imate istodobno, objašnjavam, restriktivnu monetarnu politiku, to znači da količina novca raste zanemarivo, a istodobno ekspanzivnu fiskalnu politiku. To znači da država troši sve više. Iako je novca je podjednako, ali udio državne potrošnje je sve veći i na kraju vi dolazite do toga da kako raste državna potrošnja, tako naravno pada udio novca koji ima privatni sektor. I onda se to reflektira znači općim raspadom ekonomije i naravno trenutno se ljudi i poduzeća nalaze u dužničkom ropstvu. Ali što nam je činiti? Što nam je činiti? I sad ću vam reći kako je SDP riješio problem nelikvidnosti. Imali smo veliku nelikvidnost. Šta je SDP napravio? Kaže, recimo ja sam dužan vama. Kako ćemo to riješiti? Lijepo, mene će se zadužiti. Znači ja ću uzeti kredit, ja ću vama pokriti trenutno dospjela potraživanja, ali da li su moje dugoročne obveze povećane? Pa naravno da jesu. I još više ću morat platiti. Jednostavno SDP na taj način kratkoročno riješio nelikvidnost, a dugoročno dugovi rastu svake godine. I na kraju je došlo do eksplozije nelikvidnosti. I trenutno je način dospjelih, a ne plaćenih tih naloga pravnih osoba 37 milijardi kuna. Oni rastu stopom od 30% godišnje. Znači, maltene svake godine za trećinu više nepodmirenih naloga. I ono što je sigurno jest
da SDP nema rješenja, to je sigurno. A sad ću vam ispričati jedan događaj, jednu anegdotu, kad je bio Milanović u Sisku na nekoj tribini i sad priča o gospodarskom rastu, o više zaposlenih i tako. A pitaju ga ljudi neki, a kako? A on kaže, pronaći ćemo način. Da je taj, ajmo reći, šeretski odgovor, ali u biti, kažem opet, on načina nema. Jedini način jest da država smanji, odnosno da smanji porezne stope, jer u suprotnom se ništa neće proizvoditi. To ne znači da poduzetnici neće ostvarivati dobit, odnosno prihod. Ne, samo što će se baviti trgovinom, ne proizvodnjom. I još jedna stvar, oni kažu, mi kad uvedemo nove poreze, onda će svima biti bolje nama, ne. Međutim, o čemu se radi? Vlasnici kapitala, recimo vi ste Todorić, vi imate korporaciju Agrokor u svojim rukama. Što se događa kad država vama poveća porezno opterećenje? Idem na pregovore. Vi dižete cijene. I vi prebacujete porezno opterećenje na drugog. Još jedna stvar, vlasnici poduzeća mogu dobiti povrat poreza. Jel' tako? A vi kao fizička osoba ne možete. I zapravo one koji plaća sav taj teret porezni nisu ove velike zvjerke. Nego mali ljudi. Mali ljudi, točno. Da. I to je ono što mi vidimo. Cijene rastu, plaće padaju. I još jedna stvar, ti koje ljudi najviše mrze, ti najbogati, oni će zadnji osjetiti teret visokih poreza. Prvo će kasniti sa dobavljačima, onda neće dizati plaće radnicima ili će ih smanjivati, ili će ih kasniti sa isplatom, kasnit će i sa plaćanjem državi poreza, jer šta, država ima visoke poreze, međutim 45% svih nepodmirenih naloga za plaćanje su obveze po osnovi poreza. To znači država može staviti poreze kakve hoće. Jednostavno vi nećete moći njima plaćati. Ako se ne promijeni monetarna politika, znači iz restriktivne u ekspanzivnu s višim stopama inflacije i država se mora prestati zaduživati. Država mora manjak u proračunu svake godine koji je zapravo mali nadoknađivati izravno, ne kreditnom emisijom novca iz HNB-a. Tu se radi od recimo 4-5% je to recimo stopa inflacije. Zato jer je manjak u proračunu recimo prošle godine bio 15 milijardi kuna, vi da se ne krade na veliko, znači da se prestane s tim teškim lopovlukom. Vi zapravo manjak smanjite na ispod 10 milijardi, a ukupna količina novca u opticaju je 196 milijardi kuna. Znači vi možete sa inflacijom do 5% riješiti problem manjka, a istodobno puštate novac u opticaj. I spašavate jednostavno ljude, jer kažem da u ovom modelu nema rješenja. Ali zbog čega se nitko ozbiljno ne pozabavi ovakvim načinom ekonomskog razmišljanja kada vidimo da od ovoga baš i nema sreće? Ima ljudi koji se time bave. Jedan Slavko Kulić, ekonomist, uporno govori da kunu treba devalvirati i smanjiti porezne stope. A oni ga svi doživljavaju ko zanesenjaka, luđaka. Pogledajte još jednu stvar. Kuliću se smije u lice. A jedan Rohatinski koji vodi upravo ovakvu politiku. Znači on vodi tu katastrofalnu monetarnu politiku gdje HNB funkcionira kao mjenjačnica i ponavljam, dugovi rastu. To znači da vi, da biste platili kredit, morate uzeti novi kredit. To su one šeme iz minusa u plus. Jednostavno nema drugog načina da vi dođete do novca. Onda oni kažu ljudi puno troše. Pa ja vas pitam, kako ćete vi kao mlad čovjek kupiti stan? Kako ako nećete ući u kredit? Koliko biste vi to trebali raditi da biste vi kupili stan bez kredita? Negdje sa 60 i nešto godina. Morali biste 1000 godina raditi. Imam prijateljicu, ona radi, ima plaću 2200-300 kuna. Ja nju pitam kako ti živiš? Živi u iznajmljenom stanu. Kaže ona meni živim na Mastercard. Ja pitam pa velim ja nisam znao da se oni bave humanitarnom djelatnošću. Kaže ona meni pa nemam drugog izbora. Znači ljudi ulaze u dug. Ne zato da bi oni kupovali luksuznu robu, da bi ne znam kakve stvari kupovali, nego jednostavno za golu egzistenciju. I kako vrijeme odlazi, kako vrijeme prolazi. Objašnjavao sam vam da će zbog ovog problema, kako dugovi rastu puno brže od ukupno raspoloživog novca, sve će više ljudi ulaziti u sve veće dugove. Znači nema ovdje otplate duga. Dug je sve veći jer dugovi rastu 4 puta brže od novca ukupnog. A istodobno ova ministrica financija Dalić, ja sam vidio da Šuker vodi nas u propast. Ali dobro, to nisam samo ja vidio, to je puno ljudi vidjelo. I onda je gospođa Jadranka Kosor vidjela, aha, imamo problem, šta ćemo sad? Znači, jedan Šuker jest balast
ima tu, ajmo reći, lošu karmu i mi ćemo njega maknuti. I ja sam mislio, ok, napokon je i ona vidjela da je Šuker loš. Međutim, dolazi ministrica Dalić, kaže uvest ćemo nove poreze, uzet ćemo novi dug. Ja gledam, ja čekam, kažem, pa čekajte, pa to je sve ono što je Šuker radio. I kad sam shvatio da nema razlike između ministrice Dalić i gospodina Šukera, jednostavno pukao mi je film, rekao sam, ok, sad je dosta, više nas mrcvarit nećete. I tad sam izašao, inicijalna moja ideja je bila da ja sam odem. Ja sam samo na status napisao ja idem gore, ako ko dođe super, ako ne, nema veze. I ja sam se iznenadio, bilo je još 2 ljudi, imao sam transparent, pisalo je, ne znam, 319.000 razloga za ostavku, sad ih je više nego onda, a drugi je bilo, jesam li ja jedini kojim je dosta pljačke i tiranije, ali kako nas je bilo 3, onda smo napisali jesmo li mi, znači plural. I dobro je to da su ljudi izašli na ulicu, jer ljudi su morali pokazati da se ovako dalje ne može. Moja bivša djevojka, ona je inače imala prije plaću 12.000 kuna, sada njoj je plaća 6.000 kuna, znači zbog ove krize. Istodobno joj je rata kredita bila je vezana u švicarski franak, povećana je skoro za pola i to je svaki mjesec sve gore, par 100 kuna veću. Porasla joj i rata za auto, rastu sve cijene, znači oni dižu cijene struje, plina, svega. Raste benzin, kad ona plati režije i benzin još, i ima psa, kad plati hranu za psa, ona može zube o klin objesiti. Još kad joj dođe registracija auta. Znači tako se više definitivno ne može i ne smije živjeti. Problem je međutim sljedeće naravi. Problem je u tome što mi, da bismo promijenili monetarnu i poreznu politiku, morali bi nacionalizirati banke. To je sada onaj kamen spoticanja. I kada politička... Banke nisu hrvatske. Banke nisu hrvatske, međutim vi ih možete nacionalizirati. One su se inače diljem svijeta su se nacionalizirale. U jednoj Švedskoj je Carl Bildt. Svi ste čuli za Karla Bildta. Dok je on tu 92. sa sladoledarima obilazio zemlju, imali su kreditnu krizu u Švedskoj. Ljudi nisu mogli plaćati dugove, isto koji kod nas danas. I onda je država jednostavno rekla, ok, država Švedska nacionalizira skoro sav bankarski sektor. Jedna Švedska je 92. nacionalizirala sve banke. I to sam se ja smio kad me pitao jedan novinar sa švedske televizije, ja na Cvjetnom trgu, on kaže, gospodin Pernar, hoćete nam reći što piše na transparentu? Ja kažem, piše nacionalizacija banaka. A kaže on, pa ne mislite da bi to dalo lošu poruku strancima? Ja kažem, ne, mi samo slijedimo ono što je švedski model, točno. Mi vjerujemo u socijaldemokraciju. Sad sam ja malo okrenuo priču. Ili recimo jedna Francuska, 82. 3. Mitterrand. Nacionalizacija 90% bankarskog sektora. I još industriju je neku nacionalizirao. Imate primjer banke Fortis u Nizozemskoj. Država ju nacionalizirala 2010. Na Islandu je bilo nacionalizacija banaka. Jedan Izrael, 84. Sve banke je nacionalizirao. Jedna Indija, aktom o bankama iz 1980. Znači, recimo, mi smo u parlamentu i mi danas izglasamo zakon. Banke se nacionaliziraju. Sutra specijalna policija ulazi u banke, ove članove uprave, ove ništarije koje se dolaze tu iz, ne znam, Mađarske, Njemačke, jednostavno izlaze van iz svojih ureda, država postavlja nove uprave, istodobno treba rezati, znači, dugove. Znači, ako ste vi dužni, ne znam, 100.000 kuna, da vam se reže za barem 30% dug, da vam se smanji kamatna stopa i da se ukine valutna klauzula. I potom se prelazi u devalvaciju kune i rezanje poreznih stopa. Ako to ne napravimo, ponavljam, situacija će ići na sve gore. Inače, postoji jedan perfidan model nacionalizacije, jer vi uvijek možete biti pametniji od njih. O čemu se radi? Čuli ste za porez na aktivu. Mađarska je uvela porez na aktivu prošle godine. Pa su se svi 1% godišnje. uplašili kod nas. Bankarski sektor je poludio. Međutim, šta Hrvatska treba napraviti? Uvest porez na aktivu 10% mjesečno. Banka nakon 3 mjeseca bit će nelikvidna, maltene banka propada i država ju potom sanira vlastitim novcem od banke i preuzima vlasničke udjele. Ima još jedna fora, to moram reći, SDP zagovara porez na dividendu. Ali SDP ne kaže da je dividendni prinos manji od prosječne kamatne stope koju vi dobivate ako štedite novac u banci. I to znači da ukoliko se uvede taj porez, ne samo da golema većina poduzeća negativno posluje, a da dobar dio koji ostvari dobit ju zadrži, znači odluči ne isplatiti. To je sve rizik. Znači vi preuzimate kad imate dionice puno veći rizik
I vam je dividendni prinos manji. Ako se uvede porez na dividendu, ljudi će jednostavno prodavati svoje dionice, ove koje imaju, znači ljudi koji imaju 30-50 tisuća kuna će prodavati, a novce će stavljati gdje? U banke. A ko trenutno ima 80% svog profitnog kapitala? Banke. Banke. I jednostavno će doći do toga da banke imaju i ovce i novce. Znači jednostavno će banke preuzeti cijelu ekonomiju i inače dok sam bio u pritvoru, bio sam u čeli s jednim bankarom. Ja sam tom bankaru, ja sam pričao s njim dugo ovako kao sa vama, ja sam mu rekao za ovaj problem duga kako ide na gore. Veli, ja to znam. Ja kažem, vi to znate. Kaže, kak ne bi znao? Završi ekonomiju. Kaže, nama je 10% ljudi nam je u blokadi. Kaže, mi kada dođe ljeto, mi sjednemo čovjeku na cijelu plaću. Mi znamo da smijemo samo trećinu. Kaže, kaže šef, smisao je profit. Samo profit. Kaže, mi trenutno, nama je dobit 7% aktive. Kaže, 10%. Mi sjednemo njemu na cijelu plaću. Kaže, meni on nema 5 lipa, nema od čega živjeti. I kaže, dok sud odluči da mi njemu vratimo novac. Mi smo se 3 mjeseca igrali s njegovom lovom, ne može nam ništa. I onda ljudi padaju u ralje kamatara. To je ono što se sada događa. Evo Ivane, na samom smo kraju emisije, vrijeme je zaista nevjerojatno brzo prošlo, još samo u jednoj rečenici. Kada novi prosvjedi ili je sada došlo do određene stanke zasićenja pa ćemo vas vidjeti na ulicama uoči izbora? Novih prosvjeda će biti vjerojatno prije idućih izbora, jer je jako bitno znači kad će biti izborna kampanja, da se situacije slične hotelu Panorama, to je bilo stvarno jedan od najboljih prosvjeda, iako je bilo jako malo ljudi. Treba HDZ do kraja uništiti, treba reći i ja planiram izaći s programom, jer vidimo jedini način da se izazove politička elita su znači mirni prosvjedi. Međutim, oni neće otići na mirne prosvjede, nasilje nije alternativa, nasilje nikada nije rješenje. I što vam ostaje? Ostaje vam politička borba. I onda oni meni zamjeraju, Pernar, kak se ti sad misliš politikom baviti? Šta, da odem pucat po ljudima? Mirni prosvjedi više nemaju smisla, ostaje nam jedino politička borba. Razlog zašto ću ja ući sada u političku borbu, znači zašto ću uskoro osnovati stranku i izaći na izbore, nije u tome što želim osnovati 121. stranku u Hrvatskoj, nego u tome što želim osnovati prvu stranku koja vjeruje u drugačiji ekonomski koncept. Sve dok se nastavi ovaj ekonomski koncept. Znači, objašnjavam da je sustav u startu krivo postavljen. Da dođe sam Isus Krist sa neba, da on bude premijer, ne može ništa napraviti. Jer je jednostavno problem puno ozbiljnije naravi. Znači, problem nije rješiv zamjenom figura. Vi možete u vladi zamijeniti 100 ljudi, može se 50 stranaka izvrtiti na vlasti, ništa se neće promijeniti. I promjene koje su se dogodile 2000. Odnosno u doba SDP-ovog mandata su to pokazale. Pokazale su da SDP nema rješenja i nema volje. I još samo da jednu stvar kažem. SDP onda rekao, ali mi nismo niš mogli napraviti jer je HDZ bio prije nas. Molim? A kakva je situacija sada? Situacija je još gora nego 99. Sada je sav strani kapital rasprodan strancima. Znači, vi ste imali situaciju da je SDP prodao i HT i INA-u. I to ispod cijene. Prodavali su dionice INA samo za 900 kuna po dionici, a radnici su ih mogli kupovati za 1200, što je apsurd. I znači, sada je nezaposlenih više nego onda. Vanjski dug je 4,5 puta veći nego 99. Ako oni tada nisu imali rješenje, a sada tvrde da imaju, a izvlače se na tu priču HDZ, oni će opet odvesti sve u propast, kao što su već odveli. Jedan čovjek je meni rekao, kaže, imali su 4 godine, ne daj Bože više nikad. Oni će opet napraviti istu stvar i opet će ljudi biti razočarani i oni će opet prebaciti krivnju na HDZ i ko će onda doći na vlast? HDZ opet. I to su vam te šeme, izmjene HDZ i SDP-a. I njima koliko god loše, njima uvijek odgovaraju, jer znaju da ni jedni ni drugi nemaju rješenje, jednostavno će se u nedogled izmjenjivati na vlasti, a do tog trenutka ćete vi živjeti u bijedi i siromaštvu. I umjesto da pronađu rješenje za prosperitet, jedan Milanović da kaže, evo ovo je rješenje za gospodarski rast, on kaže, ne, uvešćemo nove poreze. I na taj način, i kaže on, svojedobno je rekao u jednom intervju, da ljudima nije problem to što nemaju novaca. Da ljudi imaju dovoljno, nego kao nepravda ljude smeta. A na koji taj koncept njegove pravde, crvene pravde, gdje on namjerava de facto ljude razvlastiti.
O čemu se radi? Moja obitelj... Nemamo zaista vremena, Ivane, evo, mislim da smo već potrošili sve naše minute. Zaista mi je žao, ali pratit ćemo i dalje, naravno, rad tebe i tvojih kolega. Nadam se da će sve ovo uroditi plodom i da će netko možda zaista shvatiti sve ovo što ti govoriš. Ja se nadam isto, iskreno. Hvala vam. Hvala i vama, poštovani gledatelji, ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.